Selamat pagi teman-teman, Bro Satya Channel balik lagi. Ini kita lagi ada di Grand Wisata. Ada rame-rame teman-teman. Apa tuh ya? Ayo kita samperin coba ya. Ada binatang apa tuh? Oh, ternyata iguana. Ih, gede banget. Teman-teman, itu tadi iguananya gede-gede banget ya. Cakarnya juga tajam-tajam banget. Seram. Oke teman-teman, videonya itu dulu ya. Nanti sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Bro Satya Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.